Haikuinga twetine kia ugavana baingine bonde yomuthia yo Kawira Mwangaza siasene ndi Kawira nachokete na kubonia tibo kuri tuka ikumia Ndhiru Kawira nachokere no kolea tiawe na kichanga cha kiumira ntere chiegoji nimaborisi kurea habwithia muchemanio ntere bobo kurema Kawira ndende na bangete okolea ngi ntere cheki ucho ntuka Jumapili yeyete Kawira kinyana tumirete kurure kia makewe ke siasa akionekana mu siasa okethro aria atate kama madhabu ya siasa chiamero Finia Simana no muthurani woronoro rwa siasa kithira kwena muntu muthuro yutamuthira kwa biumia nendi na ombikia gukara na muthuro yo mwanka mwakene yo 2027 kaita kakithurano tiungi ende ne Kawira Mwangaza ura wari ngavana wa Meru nyuma yeke kwebuletine akara kwa kagita aithikirite na kwithwaniria Kawira na umire werune na kuwa mukai atengirwe ni wendi mwingi ende ni achindani bakia bagi siasa. My removal was not a reflection of the will of the people, but rather a calculated move by political competitors and the national government who sought to punish me for refusing to be a politically manipulated. Akienda kinyakurira akiwata koro kireito murungi na kinyamutumanto ibingia akiwa mukai ya mwenjere marinya kuma ntuko ya mbere moi kireito augira bate athoimuka gender issue pacho imakosa ya kukathi lakini onto ena kirundu gya komena mwekuru ati kuona ya gintu ngereka nenjaga imonini ora ari munini okwa omujokie eje kuma ndi wanu gutonya obisi agatura ameretie mata ndi ogokua jukia kanya kau na imuntu ojoketie wengwa muntu taijewe muntu tacho ageteke MCA muntu ta mutongeri ombika nambi muntu ta ita shiringi kampeni ne muntu te uathithia muntu te keje muntu ejere mieri 3 kuri itikerie lakini gutonya akinu muntu na komena na no muntu ate kungani oro weto mbocio we akambiria kuruga impeachment na kiumia kia mbere Senator Kathuri Murungi na kinyamithika Linturi kinyabo bakiwetwa mathinene ya araba kwenda kuija kuromba gite kia governor bambere tu senator bete tele Linturi bauna bakira itu bauna bangi baingi batetekeria bakinyande bene na Kawira no ntu ibeno gwa Kawira etana mbere na kwinyilia kinya ko Kaura Mburencho kana ko karatia 2027 akethira kiangura methuri na njira ya kurira giti kiu kya ungavana oringi ndako balika ni onto bumwe 2027 pwete kana bwename twachemania ndebere siasa ni kirasi na bwakio na Kawira na itire kirasi kina kuthoma ntwethirite akiwa woina nura wende akathwaniria kurombete kya ungavana akarolwa aromba ya murwiri kiombe kuma uweta na mbere especially gite kya governor nti andivaisi muntu akiromba ri independent kairi nonto ko nubura mutanganga onere ngari ne mwangi nabokolo tathirikane ne nonto bokwebelwetine ko Kawira bukioneka bolingilo muchumari ni muchore wa kwe Kawira Mwangaza no mugambi manyara urawa ure thirikari ni amenya onto bona ikibindi neki kini mheshimiwa Ruto nejete ya Meru na leo bithatu bithiri ya ambiria kurugura mirandi ya uru kitha kwetire uga Meru itirari na thiri lakini ande niragire thiri nontu ngavana Kawira Mwangaza na raumire gitine ati Meru ina ngwataniro na gwiritwo muno gutigi ntu jaki mheshimiwa Ruto na ngwiritwo tu Meru tugakwinga for sure tugakwinga nontu mbere mago twagirite heshima watutunya democratic right ya kuthura ngavana uria tukwenda na kurani county yetu uria tukwenda mwanga watuka kinya deputy no goga tuthurero in Nairobi we will not accept na Kawira kwithira rinde bene 2027 mugambi ya bolikithia kira wati mbaru Kawira bakamaka ende iba mweterende bene potas Kawira Mwangaza nabo ndienda ubwire bwa kwa moyo Kawira Mwangaza akitho inde bene 2027 Mwakuru wa murea baichu nende akiwa nende manto yetete otabarikia na kinya akabwithia kiama kiakie
ngelete na kuwa kiama ki kekethira kikirungama kia arwerite mwanya mwanya birio kia MCA senator mabunge mwekuru abunge na kirete kia ungavana bas anyo mama achokerete turenda kuibanga na imvithe itimikakati negwa na tongeria bangi bukamenyithwa bandaye nontu tukaraunchi kiama gietu na njira hii nene muno na tuka field MCS MPs women rep senator na ngavana ketho mama uri okithurano ne abo kama nimbi kagire mbele nikithurano ne Abrabu karekane ndini ati tayari kawira na mbere kyochokera maturene arantukone itikuraya arintere chimenti ende muchemanio yo kya yo ethira yo kyangaratana Mutakuwa mama na tianga simerusha hapa. Mama woinano akioneka kuringika. Mani igojinde anabeto mandibuti. Mbane nkela matresi. Tuwa kiaba naruke madazi nde. Ngikinyare ande askari ba ingete na gioko. Ende kawira ationekete komakwa kana kuinaina arekirite irato bya mirina timandabuti o irato bi aitayare nende uchokera kenine na ntuko ya kiumia kiyite auwete kyocho agisione bunge kiatiania East inoko kuongwa akethia Otinkanja kaira mwangaza na bangite ndwa ya gisiasa na baraba mura kaitene karari kanyene kaungabana Ruthanjiro Rwemonkine MCAs bakioneka rone ndi karukulialiwa na kuringana na miariere thirite igakia kawira mwangaza yakate kulialira ngabana mutumanto ethingi Ruthanju ende ne muturo kana kinyambioro ya umuritetine abunge mubunge omwekuru senator county ya Meru na barabo nde woina nwaro yana kawira nontu kuringana na buraba ngite nindi yakakethira akire akia kauma nande batema ukite tutigekere kimbaje tindagire ndikunda kuchu weterande kira kirione ndi niwetera na kona mibango erekite ende nkomenyethie mubango yumwe ni kuibangania kwambiriria kwa mukira siasa na tungeria mwanya mwanya ontowite akethira kibuthiria kokie ntumburi yakwa na yaku ni metho na wetera kona bubuongwa ni ate kawira apangite kabati kaende Phineas Imana garo ya siasa kirindeto Cheweru.